conclude Bokrata no aye crowd online stories no so abeguso e wo hantimi emfa emmema mo na fe ye nto so madofo papa bi o manhene kwabna sante ma mechra diamond e di kan ayo hu adi a kire won tim ye nko straight na fe ye wi a the Bokrata no so de abeka won san one day abreye ye kwa adom online.com now ba adomonline.com a crime story e bo animo ha aye 2 suspects arrested with weapons at Banda Nkwanta, 2 others on the run. Na yesi nipa bonfo bi kokro no ball niam ekrakra wo mo ya kire mu mienu ama mu mienu so de wormo de wonti akanwura babofo guso ehwehwe wo mo den na rawo sam so de adon kase ye de eto mo animu no anuafo miensa ya ka twifa won sukun wo mo no se ya pa wo mo krabe areho esenkramofo nti no ya ehono a ya amamre ne amane akosie wo mo iniedo eye sinitwani abayua ewo Nigeria memu ene ye se behwe ne body power share pink dress bi jai ene ye caps ye piepie mu eho asam no behwe mema bi a won so twekora ai married man stabs friend for having an affair with his side chick. Can you imagine? Eti eho asam nie ai esi beka say you don't make the news anti new kwasam dem ho shemu so atiase but eno eya asam aba adomonline.com be ma wafo wanya kumimba kan say na kodo kuya ebi wo side o ma wo say fan say nkanchima bi wo akire na wo wanya ade obi so fe no say yo ya money bradi o eti ehun asam adomonline.com so de aba oro okuje to ablakwan so so we reveal yi secret bi o say okuje to ablakwan makes shocking revelation about salaries of presidential staffers. Nti ene Badwam online sa stories ni nyina wani mo ha say na bekenkan badofo mu nsu kura nkrata ibi ma me ekura chronicle de Bokrata no o de beto aso Nifa chronicle me the chronicle to aso dia na asam kese na say cheble boadu box in party chatterboxes want some of the elections are no not just say western region abato na o chere ye twa momoto ye no omo chere secretary no ekwan a ofa so a wodi nkunim ene ba ko bi oka ho no chese abato na chi na mafo ahu se ye the 6 adane omo 9 ti omo agu a wo mo hwehwe se wo mo beto bi onti eno na ye sam panifo emienu enso ensensem a eda hanum say but kwajo pon kroma so na e ka kire ensentrofo enwumeku ahodo e wo mamu se wo ye ensentro adwuma no pe ba bi papa na ye no afe nsoso o ya aya ma ehonte n'entumi mu a na adwuma no esomra faso enfama oponi trial prosecution accuses witness of deceit inti papa ya wono nso ko ginam ede ama Europe ni so ka na ensensem no kane cocoa board penino ono nso ne de na eye eda hanum say inti 500 voter lake gas pass out inti nipa be ye se ahanum 500 na voter tade na eda honum no wode wa fantetie mu awi a chese omo behwe ama bambo so obi be mem se obi be fa ho se be bia yemfa onkonkofa enti no ye chronicle dia ordinam. Well, if you're the Daily Graphic to us, so flood control drain project stall 107.7 million spent on 12 kilometers. Now, don't use oil revenue to pay judgment debt. Piak Naka said the big story here. Commander Sugar Factory to refine raw sugar. Arrangements concluded for molasses import. Daily Graphic. On also there or the Abba. I don't know. Miento so na meba myjoyonline.com. No, the government releases over 400 acres of state land to Asante Hene. We just all shut that nothing. We will fear baby our phones to be in a kind details no. Now fete asi a ye. And so for from majority should prepare for the West if they bring what? If they bring back a Japa or Muntaka Mubarak as some Shebejani. And then yeah, what they same way to one more anywhere. When some no parliament is broke, apart from salaries, not a dime has been released. Hey, and then the Mubarak Kasapa, Mr. Badwam, myjoyonline.com. Na bra becken kind. Afe yes, I 3 suspects in connection with a lawyer na yukun and was all take a sian bolibam boy no a quino son ya trini pamian san ya 3 1 mummy and tibia and chino. Akosi Badwam online. myjoyonline.com na backing kind salaries of presidential staffers shot up from 136 million cedis to 823 million cedis in 1 year. Okuje to a black one. Tia brana be kind detail no nyina wa ha. Majority for
and so dear finance minister ayi owura Muntaka Mubarak so ano eho asem so enie na fe ball bamboy kwantempo so lawyer ni one na busua tu kwan ya no eho nsam nipa bi kum no eno so aba ha yakọ ho so a no ya grada ya se agrada asane agu senior high school student bi so amoato na nanu monsedo emu ya papa na fe CEO so ya bo o ma baso no eno so ehunfoni myjoyonline.com ediaba ene nsamfofo bi Mr. Medofo yenkenkan na kwabena honorable Henry kote wo hinsisi so owa ha na owa hene oye adwuma na no say election krokoto na ba che so wa oye adwuma bibi say na ne actions say the penny start adwuma yi afede Sabre no say no monto abanyi assemblies MMDC for ntina o hwe akiri say o mabade a wa hand over eju wo subo bi afakobo local assemblies e bi omode mo na nyi woni so Mercy Crachfo no omode mo na nyi woni so ba so minister betimi ahye wo mo so oti ase ase sha wo hye wo no wanji bra wo so wo wa adwuma sese wo ye woni ba wo so no waje wo adwuma ho na wo ye obi adwuma ma no because them what hye mu no ne MCs na edwo no ba obetimi atwe mo adwuna sese esim to aba so ati ase enti omo no mo to aba back to the I normal bisa ye adwuma dia kwase ye just gidigidi sa ne aja kromo esum apart from esum a esi ewo ye fiefiem say light out and cry kromo esum yeah and ekromu so afudu ekromu so afudu ekwamru nyina afu enti enranie esumunie ayi enso yi to ye mama mi ntwa no Ghana Telecom media be kan wu school nani mu ho on sa anwia no enso no ya e say amakwan na kwaye fon o ba anwia ni tim ho ya ka ho anwia ni tim ho tim ho kwa na me no ma sama de bia me kan say on so obi a wo na dwuma ne na sade a wo ye sori ye said nana si e depa nso no wo ashodie bi se wo so ba by 5:30 also wo no obi hwe wo bi tie o de ekoso wo mamu tie ye adwuma ntie ani die kwan so mpanifo wan na ye na sade se ma me kan kwamu aye sum enti kwabrane light to wani ana afa wo hunu kwan wan na wo so fix light no ensu ato wo hu se ensu ato fia bakrom eye ho ya sade se wo so obesese nwura no ana obeti anwea ne fi wo na kwan ni mu da ho na we nyina asobosome so abaji aketu ya mere ya mente yase o be ya chale kasa na kwa doso because kan kwen kwesi hwe emwa ba mu be kwa kwesi be emwa ba mu se papa ye ede a na ye nka o ya wo se nsantwafo ye nkasa o kasa ase nkwesi hwe mi wa busome so abaji waketu ya enti woji aketu ya na wonya hu adwuma enti wa wotena ho ya wotibua no ya na ye odai alright aso obi aye na adwuma ye nyina ya ya nkenya ni se kasa bebre yo aso obi ada brofun kwa idiom GN Bank e wo US na aguo no GN Bank no de wo US no papa ndiom de no aide na agu na amafo down ka no nti no ye US ka dia sa ne anu ade asa dollars o nti no na chese mo a wote Ghana na no mo de ne maaye no na chese by interestingly no my hair papa nso na wo chili you wo kra ne is a wine of glass say old picture actually but old picture I want to be better asem here sa ho za no mote okay mo emfasia ani na ahwefo ase to aso make professor atenase ba Kennedy Beko privilege committee ene o Kennedy Japan oboko privilege ene adwo asefo anko mebo and the date na ne no atwam the date on na odikan ene all right so no while meetie radio na nyume na the boys too no ba oba any na no pem de share no one say ti obetimi ya kwaba e ba obetimi de nchi ba be e kwaba